Jin thak la khom masana tu pite Registered bolta lo na sem ni sang som ni nga te jogam sokar lama patseng core som ni legit lak som ni le sang som nga dingvel direct benefit transfer chung changa Manipur Chief Minister and Within Global Media King atun saktai Tunizing kalmatak dak thum le kim tong vela chun Infal Police Station hok sungo nagamapal lamawam kikala PG Paints Center ki dor khat king IED bom khat alapok ke hi ahin la athi amang wang khat chawum no Vahui TV Vaiphei News and Tutezo sening doi kimin chibai ko hunbuk hi chanchin akim zone ala en khom hi tiu The Mission Organic Value Chain Development for Northeast Region Manipur Noya Registered Bolta lo na semi sang som ni langa te chu gam sarkar lama patseng crore som ni legit lak som le ni le sang som nga dingvel direct benefit transfer chung changa Manipur Chief Minister and Bireni Global Media King in atun saktai kumnga sunga hin igam ahin apok doding horticulture le agriculture lam hi organic in athasang ning ahi din Chief Minister and Bireni again hi Tuni Chief Minister Secretary ta tukum kumsang nila som nila ni apat som nila thumting third phase na ding in Manipur Organic Mission Agency Moma Noya Registered Ball te horticulture chule agriculture low ball mi sang som nila nga te kinga cheng sang som le khat zanila som nga ding vel sum le pai DBT te khuta pik dona hun khata CM in mala in ala hom hi Horticulture and Soil Conservation Minister let pau hau ki panna Hun ki matna achun Chief Minister intihin again na khovel ahin low ball miten athil puk do te hi organic lam zoka sangdang lam ding in ball on chule tuni ki hom dok sum le pai pat ahin atam thei pen puk do ding god ahi ding ahi igam mu hi drugs zikin hun hung chi zel ding I hin naw hi bangol din mon ahung tung thei dim ti ahung hi ta hi thil phalo zok le pi ka hin nalam pi sim ding kiti hi thil dik lo tak khatle a hi ji ka hin gam vai hom tu te hi ki hit loading a hi drug ki vei te le ka ni bol te zo si hi NS and PS Act noya go na ki pe chi ding a hi chule ka ni label na ding a phalna pe tu kho hau sa te na ting le kho hau sa hi na recognition le sukmang pi hi ding a hi drug a ki vei le ka ni bol te noya vai hom tu te ki loading a hi state a hin Chief Minister ka hi sunga hin ko machan ama doi dan dana thil bol thei pona igam sukmang na ding le kipum khatna susetu hiding te chu kimai tu pi ding ka hi chule communal hi thei na ding a thil bol zo si hi dan do ki to ka bol ding a hi ji ka chun ibonon khatle khat kilung si na le ki happy na a khom hi tiu tin Chief Minister and Bireni again be kit hi Any farmer in a sense, livelihood, health, livelihood na tarigi tao kung even our machine organic farming agriculture horticulture mo self-reliant sustainable earning reasonably possible am job natin pa amada health na seeking organic process for the machine any the quality some reason the machine also Manipur economy Manipur self-reliant Manipur health sector Tunizing kalma takdak thum lakim tumvel achon Infal Police Station hop songo nagamapal lamabam ki kala PG Paints Center kiti dor khat kinga IED bom khat alapok ke hi ahila athi amang wang khat cha lo ahi tin thu he te hi thula hom tu te apa thu he dan in PG Paints Center nei tu pa ahila Mantri Pukri apat Prakash Chetri kumsomli le paguk pinapa RB Chetri kiti ahi bom apu zika dor achon banner shutter le dor mai a ki koi car khat suksi himale athi wangum lawahi bomina sukha gari ahi le Ford car registration number MN01X2392 anei tu ahi le ahan them gonindro kumsom nga le pani mi le ahi chule ama hi nagamapala cheng ahi
bom ngai taka hongi namun taka hile PG Pain Center door mai taka kikoi hidani na kigena bom apu hiti a het hetun CID Technical State Bomb Detection and Disposal Squad SBDDA at himte amuna chun hung in asui pan ngalo ahi so le Imphal Police Station a personal te hung in bom pu to kisaya case file khatle abol ngalo itin thu he hi COVID nat nazika cholawana sepna la to hospital in a peak double helical National Health Ward 2021 te award to Sija Hospital and Research Institute in Aladong hi award hi alachita mi tarik pania New Delhi a India Habitat Center kimang double helical health conclave Shiza Hospital Managing Director Dr. KH Palinki nga peak do alahi hi he thei khat chu double helical kiti hi minthang mama National Health Magazine khata hi Z award hi Siza Hospital in COVID na umsunga athil bol dan teule agongal dan te he thei khat a hi Z ka kipi na Z award hi pi hi tin again hi Jiriba mapat co-bruting tun nadinga hung Friendly Environmental Warriors FEW Jiribama Member 10 All Manipur Unit Clubs Organization All Manipur Women's Voluntary Association le poire le marol meira pai bi apunba Manipurin mapuin kwa kay thela amuko te office apat tuni in aki khumpantaw hi Zihito kisaya amuko a President PH Nandoluwang in again Jiribama pat mi tom ngai khangthak som nga dingvel in kobru ipagi khuvam kiti namuna Pathin big nale Khovel Borok Environment hi FEW member 10 Thingno Bangzat Hem Pudinga Lungyal Aneyo le Kipum Khatna ahi thei na ding Lungyal Aneyo amuko president in Kipangthu achungon again hi Zibeb hi hilaw in kumma salam in le Manipur Police personnel te le hoitak a Zimun hi ala en thaw hi chule Zimuna hin police post khat le medical team khat koise hile tin Nando Luwang in apila bol hi Akogi thap kraba siri lamdam dagi Akogi sinau gyana na gyana lebi kun jauna adugumba pabui pa gi funda salaga lai khurumbaga loina malem loina kaithara diba environment gi kibu machida makoi su ngamjaba khara boisu charaga kanni haibo wakalola simaksi nawiba asing asi wakal chemasi amukona agani ngai ni Vahui kono Vahui kono long ne amuko long ne hiu asangam malema Thangmaiban yumnam laikayum Integrated Women and Child Development kiti numeite mopok na hi center ahin suklaule gigna bolte chu mata danto kito ka go na piu intin IWCDC chief functionary any mga satabam in atak lang hi Thangmaiban yumnam laikaya Integrated Rehabilitation Center for Addicts hun amat nawa chunti hinagena thamasa April tarik somthum jingkalama Andy mangsadbam kiti khatin mala in IWCDC te office mun hi kichon taw intin gate susi in ahonglu to hi Z center mun hi tu ahin court case lai takle ahin court te thupuk na masanga posal tam hungin Numeite sulaw in gigna abolo hi na satakin condemn ka bol hi issue hito kisay lawa thutam tak apot sakbe po hilaw in numay bangsat hemin le lim na atu ko hi zizi ka chun zi chungchanga kikumzo se hi matago na ipikun chule zi gol lunggel hoilaw hi aum kitak law na ding in Vaihom 210 at suipi gintin IWCDC chief functionary any mga satabam in again bekit hi Reinforcement of 30-40 people Hyundai gi moigi car washer gumba adagi di kadi gara lower staff ko grade 4 mayam du hekta thomjalaga magi makok sida loina na nupi nupa adu mayam ji moigi nupa mayam ji thomjalaga nupi ni khangdana without any showing any respect of women ko koi ne tek taw je koi ni in je tek taw je nupi ni haibagi wakhan du mache kam bo khandadana moi napu da gate number adagi mapan di gate se lanjale Second ki gate se amuk lansal le adu wok to koi phanam pakna defend tawna bo nei third ki gate se amuk lansal laga si manung da changa kandari koi upai le tadara we had to call the police Chief Minister and Biren in ICU alup nading pasomle tele ICU hub khat Jenims in alahong doktai Zehun hi Jenims te auditorium hall alamang na hi Zehun ajun CM Biren in ti hinagena Jenims sa ki hongdo tele ICU hin specialist Dr. Umlona district munchom chom te ading in health center te kinga na sataka panpi chom dinga hi Hospital te chule health center damlo et to kisaya vanmat cha hoi tak tak le a hoi thei pen mang hitiu bangti hem khata vanmat cha hoi lo tak
tak matna o akimudo hi chun gamwai hom tu te to compromise ki bol loading a hi dam lo te ading in doctor to nurse te hi pathin gol la hi doctor te chule nurse ten lungkim lo na la nei hun un dam lo ke sakte chunga chulo in akisai pi tu te king zoka tut hi tiu iga mahin AIMS hospital a gol hospital khat sakdo na dinga lungel ki nei pa na hi tin chief minister in again pe kit hi Koina leiramba concept aduta dum mai koi sip torga leira de koi awa live hongai ba change de de koi chatmina bai adana corruption mo chachi hare gadi ai sa de hobodam ai sa de hobodam ai na sum ka sar nam log munai log ne dia ai honorable mayam dai doina ai kalik mayam ai tawingang ki kari ki amat ai koi to gom se do praja na bhota paisa lo ri si kamai to si ge ai na madu meeting de phane ang ang se pahan han de madu kamai to si ge khani khani ri koi yam ban Manipura, asoba scenes ama corruption free, drug free, aduga mute mini electaba, singdom ki difference electaba, akoi ama toiba state ma, aduga ama develop state ma. Tu thatarik somni lenga apat somni le pakoting akimang ding Shirui Lily Festival 2022 to kisaya social media viral alahi festival ading a flyer kisim kom hi atak tak a hi poitin Manipur tourism department in lekha khat achun ahung tak langwa hi lekha ahung tak lat nawa chun tu a viral hung hi Shirui festival ading a poster zo tourism department in phalpi ka nai poi chule zi festival ading a hin department ten logo kilom tak le lim ki koi in poster hi hung ki release ding a hi department ten logo diklo tak manga chule diklo tak poster so do hin hi Copyright Act 1957 noya go na pik the hi dan le ki bolding a hi tin lekha achuna hung tak langwa hi Royal Riders Manipur in Kumsina amat seko ima ning shing kiti tu tha hung tung ning tarik pagu kapat June tarik pangating thakhat pumpi mat ding a hi tin RRM President RK Tumbi sana in again hi Zani Manipur Press Club thula khom tu taking RK Tumbi sana inti hin agena somleni veitin na ding tu chung kimang ding imaning shing tha hi kumsang ni le sagi kumapat khan Anglo Manipur gal bolna ma alala tu te zana zimuna chun thingno bangza hem alaki phutin hunala kimang panahi zi hun hi June tha tarik panga akimang ding World Environment Day hun to kitok dinga thakhat sung pumpi kimang dinga ki gongala hi tu tha tarik paguka hapta kangji bunga kimat nading to kitona Bishnupur District Hopsung CI College Imphal East District Androle Kangpopi District Kangchup Chiru thingno phuna ding a bike rally khatle ki bolding a hi so le tu tha tarik pagit le Langol Range le thingno phu puma eco trekking le ki mangding a hi family camping chule thingno phu ti te hi le tu tha tarik somle li le somle nga Langol Range mona eco trekking ki mangding a hi Zilai now pangte ading in spot painting competition khatle tu tha tarik somni le pako le mat dinga kising sakna le uma chule June tha tarik panga le World Environment Day ni a nituma kimang dinga gongal na hitin RK Tumbi sana in again bekit hi apne environment ye bai da wana uwa da jing wata human environment kai de start to ai family ro to family sing je bari an ai le beri wate Nona apa sama ada boleh je, hamba sah. Adana, mudah gua kalau dah happy ya, kalau pun aja, family camping is, koi atau apa panggil itu, koi itu, family sah nam, ini family itu camping itu apa, Nona nam, family pun nam, usara thaba. Adana kerana dah pun nam, mountaineering ini training itu boleh berlanggan, bahaya saja, moi ayah pibir. Adu so, koi mana, family mana, anak tu pibir. Pollution zi kat ni sina hak sana itu ko hinial za aphat chom khak le ti e-vehicle mat hun zo ahung tung taitin Manipur Legislative Assembly Speaker TH Satya Batra in again hi zi hun hi malom bazar wang e-service te showroom e-scooter GT Force chule charging station launch abol now hun khata chun speaker pan again hi zi hun to kisaya chun TH Satya Batra in again khovel pumpi a petroleum product man apun tak zika mizo sin haksat na atuk na wahin e-scooter chom bangzat hem state hin hung ki polutin launch ki bol hi hun lem chang
takahi petrol chule diesel thasanga matheiding e vehicle hi hung hi penta hi zigol gari te ho hi mang phachom leo hin pollution lam in lena sataka suk hoina ding a pan pi tu khatle hi ding hi zizi ka chun a phachom ding thil te ho hi ibon on ilung yelo ki bang taka mar khom theina ding in pan la khom hi duty speaker T Satya Batra in again bekit hi Parliament Duty Microfona Ocean on the our Sima Yana Satina Monga Satina and the Halapung when he has Mataje. I will also the Sigi business set up to location Siam no I will say. Bazaria the congested with Jagada, location to send me for the Kina Paidora, Bajaga, the Tobusina, Nahazinda, no walk on Mea, Pican in the Kali. Although Mashi Torrego Kuntang, see Yamno Kuntang in Noracanda, Masida Pupuna Mumati Pamilun tree and the support of Ulun tree. I saw to Masi the support of Wina at Womatamda, Scooter, Shamala, Sinavamo again, Kanje. BJP General Secretary P. Premananda Mite in Kakching District at BJP Office Khatzani, Kakching Bazaar, Kunyai, Lekai, Muna, Hongdoktai. BJP te Office Hondona Achun, BJP General Secretary P. Premananda in again Municipal Council Nagar Panchayat le Zilla Parishad Kitelna BJP in Kakching District Golzona Lintaka, District hin BJP Mandal in Nadingahi. Manipur Ading District Party Organization Somleni Uma Zisungahin District Hen Khata District Headquarter taking a permanent ding BJP te office Simzoa Hondona Nading Anga Hitin again Bekit hi Singi akwai jila parsi member khudi mosin se chama border jata pachina mai pa khona ba se district committee amadi magi masamare moriba mandal committee singi responsibility na ha se party ki maike di thumse adu hojiti akwai hari ba mandal mari amadi district level le district committee ki manu dala iba akwai ki leiba council system na khona ba adu bajila parsi member sing mai pa na khona ba local body election da district na mai pa na khona ba data le khudi ba Bharatiya Janata Party की मैं कही देखी मतें पाने Zehunachun BJP Kakching District President U Ibomcha Sugnu AC BJP Alading M Binot le BJP Amoputu Tenle Optheyo hi District Horticulture and Soil Conservation Thobalte Noya Mushroom Development Unit in Agongal District Level Training Cum Demonstration Program Khatzani Manipur Vaihom to Horticulture and Soil Conservation Additional Director K. Debadatta Sharma in Apandoktai. Farmer Som Gupding Velpang in Training Program Alabol na wajun akisaipi K. Debadatta in agena Mushroom kiti he atsiniaw sa itule sumle paitam tak muthei na hi mipite ading apoy mo tak khat hizing mushroom tu hi ewading bephilo in state dang mundang in le thoddo ahi thei na ding in panla hi tiu Thobala Horticulture and Soil Conservation Office Mushroom Development Unit hi akin theilama ahi thei na dinga na sataka pankila dinga hi tin Debadatta in again bekit hi Mushroom has one of the most important foods, nutritional food, not a nutritional level, superfood, which can matter for well-being, which can improve our health, protect from so many diseases. Otherwise, certain mushroom curry, they are known to have immense medicinal value. Medicinal value, mushroom so si taro leiba labu tamai taro pa parai la mauna ayam ne hai mushroom sigi pashasi on put pa yaw po mushroom taro matunda utore iba charu apun masi ang agriculture composting to na taragadi income se taro triple many times very false. Hinnading lampi a poppy a kiveite adingin lampi dang khasimpi nading in donor ministry in akin theilamin gongal pikun akuti lawle Manipura khang thak tam tak din mun hi igam sungahin si lamano theiding a hitin Manipura Chief Minister and Biren in atak lang hi Zitho hi Assam Guwahati akimang mipoy mo tak state government te sule central government te ni kikala interaction program khata Chief Minister in atak latahi state Chief Minister sule governor te le central government donor ministry sule mipoy mo tak senior official bangzat hem umna akigongal hunachun Manipura Chief Minister and Biren iti hinagena Manipura poppy pa kituhi nidanga khanew cha alanim kha tuhin so all in ahung khangkitai Din munhi Manipur government bepin zo loading ahi zizi kachun poppy park bola
sumle pai holte subei na dinga donor ministry in scheme khat pok do a hi chun poppy plantation na sep hi hoitaka chi tha thei dinga hi tutu a manipura na sataka poppy ball a ching tak ji kun tanga matam zo hi tang a hi na be deu tai ji thu hi donor ministry official ten manipura hung in survey hung bol lew head do hak salo ding a hi ji ka hin idin munu hi na sataka et kai hi lo chon state a hin na sataka lo tak khat thil hung tung thei ding a hi Immediately alternative means of livelihood जो पॉपी प्लान करता है हम इसमें the last year also I raised the same issues in the Northeast Ministers Conference. I think we are not able to do a state alone, but donor ministry also not properly taking up the issues. तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि immediately आप एक टीम भेजिए और प्रोवाइड हेलीकॉप्टर आप देखिए मणिपुर के जंगल देखिए यहाँ पे पेड़ नहीं मिलेगा आप लोग को massively trees have been cut down and poppy plantation. तो इसको आप लोग एक टीम भेजिए और जो पॉपी कल्टीवेटर है वो लोग को अल्टरनेटिव देने के लिए कुछ स्कीम दीजिए अपने लिए नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो है मोस्टली हिल्स एंड टेरेन एरिया you cannot compare it with Delhi. Union Minister Ajay Kumar Mishra in Igamami Poi Motakta official teto kimuto in law and order border fencing poppy plantation le danto kitok lawa gamcho mapat honglu te chungchang le ki ho khom na alane yo hi nini sung chi thadinga hong zani imphal hongtong Union Minister Ajay Kumar Mishra in all secretariat conference hall zani review meeting khata India aspirational Chandil district khanto na dinga na sepna report te hole alagian khomo hi meeting cho azonungu thula khom tu te to kimuto na wachon Union Minister Ajay Kumar Mishra inti hinagena Manipur din mun ahung hoi tawjing a hi chun Armed Forces Special Power Act hi mundanga nalaite hile lak do ding hi Manipur hi India state poi mo ma mun khata hi chule lampi na ting hile na sataka khanto sakdinga poi mole a hi center na ting in the state ahin akimai tu pizing hile a tak lo na ding na sataka panla jing a hiu northeast region ahin muntam zo a Armed Forces Special Power Act hi lak do dinga ki gen hi na chung in Manipur ahin le AFSPA na mun khen khat hi din mun ahong hoi to peka hi chun lak do ding a hi tai Zikom kala hin Manipura na sataka poppy plantation ki bolle drug lama boina hi solution pok do na dinga gamwai hom tu te na sataka pan kila zinga hi poppy plantation hi Myanmar lama pat honglutin boina ahong si mu hi khakpi na dinga pan na sataka kila dinga hi tin Union Minister Ajay Kumar Mishra in again beki thi आज अभी हम लोग यहाँ पर बैठे तो होल मणिपुर का किस तरह का सिचुएशन है कैसी स्थितियाँ हैं तो हमने सारी चीज़ों पे ड्रग्स वगैरह का जो इस तरह का है और हमारा जो इलीगल माइग्रेट्स है कुछ खुली सीमा है इस सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा हुआ बिल्कुल देखिए अभी जैसे जो नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादातर जो एरिया है वहाँ से उसको हटा लिया गया है और आर्म्ड फोर्स का जो स्पेशल रूल्स का और बाकी मणिपुर में थोड़ा सा रह गया है कुछ हिस्सा है कुछ हिस्सों से हटा भी है अभी इस पे हम लोग जैसे जैसे स्थितियाँ बदलती जाएंगी उसको हटाएं Avela to be there. Registered Polta Lona Semi Sang Som Milangate Chugam Sogar Lamapatseng Roar Somi Legit Lak Som Lile Sang Som Madinbel Direct Benefit Transfer Chungchanga Manipur Chief Minister and Vireni Lobol Muteki in a Tunsaktai. Tunizing kalmatak tak thum le kim tum bela chun Imphal Police Station hok song nagamapal lamabam kikala PG Pain Center kiti dor khat king IED bom khat alapuk ke hi ahina athi amang bang khat sa umlo Tunia ading a Vahui TV Vaiphei News and so hita en tu tezo sila leng un mangpha